twongeye kubifuriza igicamunsi cyiza mwege mukurikiye Future Line Update. Ahangaha rero twabagereye i Bukavu aho ibiturika byibasiye abantu bari bari mu nama ihagarariwe na Colonel Nanga ukuriye itsinda rya FCM 23. Aya ni amakuru atugezeho kano kanya rwose mu nama yakoraniyemo abaturage barenga ibihumbi 10 bo muri Kongo. Ahangaha muri Bukavu aho baje kugezwaho ijambo ry'uyu mukuru wa M23 Colonel Nanga. Abantu benshi bataramenyekana umubare bapfuye, abandi barakomereka ikoraniro ry'abantu benshi hagati muri uyu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa kane, ubwo bari baje kumva umukuru w'umutwe wa FS 23 ugenzura uyu mujyi. Rero umunyamakuru ukorera i Rubavu wari akurikiranye iyo nama yabwiye BBC ko abantu bashobora kuba barenga ibihumbi 10 bari bakoraniye aha hazwi nka Place D 24 kumva Colonel Nanga ukuriye AFC 23. Uyu munyamakuru avuga ko yumvishe guturika kurenze kumwe, maze abantu bagakwirwa imishwaro birukira atandukanye. Yemeza ko yabonye imirambo irenga 5 y'abantu bapfuye n'inkomere nyinshi. Imibare y'abapfuye muri uku guturika ishobora kurenga iyi nk'uko amakuru y'abari atandukanye agenda abivuga gake. Uwungirije Colonel Nanga Bertrand Bisimwa nawe wari muri iyi nama yatangaje ko ibyabaye i Bukavu ari ubwicanyi bw'ubutegetsi bwa Kisekedi. Bisimwa yanditse ubutumwa kuri X avuga ko ibyabaye ari umugambi washyizwe mu bikorwa nyuma byatangajwe ejo ku mbuga nkoranyambaga byo kwibasira abaturage bazajya muri meeting ya AFCM 23. Uruhande rwa leta ntacyo ruratangaza ku byabaye i Bukavu. Amashusho ateye ubwoba agaragaza abantu basa naho bapfuye hamwe n'abakomeretse yahise akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ishusho y'ibimaze kuba kuri Place D 24 i Bukavu. Iyi nama Colonel Nanga yari amaze kubwira imbaga yari ahari ko umutwe ukuriye uzakomeza ugafata umujyi wa Uvira ugakomeza na Fizi. Yari amaze kuvuga kandi ko mu gihe cy'icyumweru niba banki ziri mu duce bagenzura zidafunguye imiryango bazafata icyemezo, birimo kuba baha uburenganzira izindi banki zikaza gukora. Nanga yari amaze kandi kubwira abaturage ba Bukavu ko mu masaha 48 baza kumenyeshwa abategetsi bashya b'intara Kivu y'Epfo uduce bagenzura n'umujyi wa Bukavu. Ahangaha rero ni kuri uyu wa kane aho inama y'abaturage yateraniye hano i Bukavu. Iyi nama yari yobewe nk'uko mwabyumvishijwe na Colonel Nanga. Colonel Nanga yarimo arashyiraho abayobozi bashya bo kugenzura uyu mujyi wa Bukavu, ndetse ari nako abaturage bakomeje kumwishimira. Urabona ko abaturage barenga ibihumbi 10 koko bari buzuye ahangaha kuri iyi Place de 24 nk'uko byatangajwe na BBC muri kino gicamunsi. Ahangaha rero uyu Colonel Nanga ntago inama yaje kumuhira nk'uko byagaragaye ko ibisasu bitandukanye byatewe hano mu abaturage benshi bagakomereka abandi bagapfa. Kugeza ubu rero ntago haratangazwa umubare w'abaturage bapfuye nk'uko ungana, gusa turakomeza tubagezaho amakuru mashya turahababereye ku bwanyu. Leta tariki 23 z'ukwezi kwa 2026 umutwe wa twirwana ukorera imurenge mu ntara Kivu y'Epfo watangaje ko ugenzura agace ka Minembwe n'inkengero zayo, kandi ku inshuro ya mbere wemeza ko ifatanyije na AFC M23 nk'uko umwe mu bari Minembwe abivuga. Nyuma y'urupfu rwa Colonel Michel Rukunda uzwi nka Makanika mu cyumweru gishize, abatuye Minembwe batangaje ko hakurikiyeho ibitero byo mu kirere by'ingabo za leta ya FARDC hamwe n'imirwano hagati y'abarwanyi ba twirwaneho n'ingabo za leta. Mu itangazo ryo kuwa kabiri n'ijoro y'umutwe wa twirwaneho uvuga ko umurwanirira uburenganzira bw'abanyamurenge ukanabarinda kwicwa no kwibasirwa, wavuze ko
wabohoye Minembwe n'inkengero zawo. Ibi leta ntacyo irabivugaho. Amasoko atandukanye yabwiye BBC ko mu mirwano yabaye ku wa gatanu ushize abarwanyi batwirwaneho bakuye ingabo za leta mu birindiro byazo bitandukanye Iminembwe n'inkengero zayo. Oscar Mukiza uri Iminembwe yabwiye BBC ati mu birindiro byose bya FARDC byari mu bice bitandukanye bya Minembwe barayirukanye. Ahitwa Mikenke hari ikigo gikomeye n'inkambi y'abanyamurenge yarindwaga na FARDC, aho naho baraharwaniye barabirukana. Amakuru amwe avuga ko mu mirwano yo kuwa kabiri ingabo za FARDC zisubije ibirindiro bimwe mu byo zari zifite Iminembwe, gusa nta ruhande rurayemeza. BBC yagerageje kuvugisha igisirikare n'uruhande rwa leta ku bivugwa na Twirwaneho n'abari Iminembwe, ariko kugeza ubu ntibasubije ibibazo babajijwe. Kuki ubu aribwo Twirwaneho yemeje kwifatanya na AFC M23? Ibi nabyo bimenye uko bimeze, impamvu Twirwaneho yifatanyije n'umutwe wa M23. Mu itangazo ryawo umutwe wa Twirwaneho uvuga ko leta ya Kongo yemera ihame ryo kwirengera kandi wumva indi mitwe irwanira uburenganzira bw'abandi banyekongo bakandamijwe. Ryongeraho ko Twirwaneho ishyigikiye imihate ya AFC Alliance Fleuve Congo ibereye umunyamuryango kubera intego zayo ivuga ko zirimo kuzana ubutegetsi bubahiriza amategeko. Oscar Mukiza avuga ko ari ubwa mbere Twirwaneho yemeje ku mugaragaro ko yifatanyije na AFC M23. Leta ya Kongo ivuga ko Twirwaneho ari umutwe ushigikiye ku bwoko kandi wagiye ukora ibikorwa byo kwigomeka, gutera ingabo za leta, kwica abo mu yandi moko n'ibindi. Umukuru wa Twirwaneho mushya Colonel Charles Sematama wari wungirije makanika ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika n'ubumwe bw'Uburayi ku birego bisa n'ibyo leta ishinja Twirwaneho. Mukiza agira ati nitubitangaza mbere Kisekedi n'abafatanya nawe niho bari ushyire impamvu yatumaga Twirwaneho itavuga ko yifatanyije na AFC, niko bari batarabona imbaraga zo kubikora. Bakavuga imbaraga nyinshi baratwicira hano batumarire ahangaha. Yongeraho ati none M23 yafashe Bukavu irasatira Uvira, abandi nabo bafashe Minembwe. Urabona ko agace gasigaye hagati Uvira yose iramutse ifashwe karaba ari gatoya kugira ngo icike. Igice kinini cya Kivu y'Epfo kibe kiri mu maboko ya M23 na Twirwaneho. Ubu rero barasa n'abafite uruvugiro kuko mu Minembwe nabwo FARDC yafite ijambo. Mu gihe hamaze iminsi hari agahenge ku nkengero zose zari ho imirwano muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, AFC M23 ishinga leta gukoresha uwo mwanya yitegura intambara mu kwisungana mu duce tw'ikibaya cya Rusizi, Walikale, Masisi na Rubero. Uruhande rwa leta narwo rushinja AFC M23 kuba irimo gushyira mu barwanyi babo ku ngufu urubyiruko rurimo n'abana mu gice bagenzura kugira ngo bakomeze intambara. Amahanga n'imiryango itandukanye ihuza ibihugu ivuga ko aya makimbirane yakemuka mu nzira y'ibiganiro birimo M23. Leta ya Kinshasa yavuze ko itazigera iganira na M23. Ahangaha rero nk'uko mubyumva ni amakuru agenda avugwa ahangaha muri Uvira, nk'uko abarwanyi ba Twirwaneho bavuga ko bemeje gufatanya n'itsinda AFC M23 mu kugira ngo babungabunge amahoro hano muri Uvira. Uyu mutwe wa Twirwaneho ni umutwe uvuga ko ari umutwe ukiye abanyamurenge baba hariya muri Kongo. Kurikira Future Line Update ukomeze ubane natwe isaha ku isaha. Murakoze, murakarama.